bakubona ng'osimbuka ssaawa mukaaga nga mujja kusoma kupengira ssaawa musanvu. Nga tosimbuka ssaawa mukaaga, osimbuka omukaaga otuukako lesoni ekubiseeko eyindi. Olina kusimbuka ssaawa 4 kitundu. Otuuka ero owummule muukuuku, omere kuku ni ku maadhi memala essaawa musanvu kukuwagaane okuva ewanyama roodi okutuuka GSS galiwo kilomita nga 6 nga tetutambula buli lunaku. N'abaana abandi baaviiranga Wairaka, abandi baavanga Enonankani Wanyange. Ngera bona batambuza bigenda. Akanina ak'okusitulwa awo. Ogwe mu kumayiro 2 kabiri ogema ak'oku mayiro 2 wuuyo akakanino kamaani era ife ngayi nga tikaite tulumba ere ku mayiro 2 obonagana ali buti Kampala University awo galinga nga akijirawo n'akatale kaali gamberi ayi nga kali dead ino nga batera okuyitira mwina abantu mukatale kabiri nga kali mutoninyira mukanga obetero titwagwa kuleire quarters awo olwo twatambula tutyo nga kusalinkana tutyo mumbali otyo newatuka ku GSS. GSS kikyosobola okoti ekyo tusobola kukyerabira kyansa nosoba kyaniiza. GSS kyentajja kwerabira omwaka ogw'ekinaana nga tulikola senior 4 kuba nife ba pioneers ba UNEP. Kuba by then abantu bakolanga East African Certificate of Education. Mubiseera ebyo? Yes. Nimwe batandika kukola UNEP? Exactly. Bana ife tutandika UNEP 1980. Omwaka ogwo gwali gwa byabufuzi nga bwe tutandise. Kyentajja kwerabira nti twalina olukiiko gali wolaale nga fetu ng'abaana ng'abavuka bo bategeera. Era nze yeningirira nene omuvubuka timunenya. Olwiseba peer group baki twali mu bantu abeekalakaasa nga tetwenda obotaida ayogerere ku isomero awo mu idinda awo. Era batuba mu muko ogubalagala. Tiagasi yavaira ati. Yes. Eventually nze identity card yange yagwe isomero badironda badutwala wa headmaster waife. By then yebali bamwita Bisalu the late Rugwanirya yali headmaster wange. Nga deputy yali Mr. Pamwetanga nankani yali nickname wa Sukulu Dog nga tumwita Sukulu Dog. Ayi nga vuira mbikaawo. So ayi nga twamubonanga bubi ayi nga atutaininga ku isomero okwo ngera akwagana yali nga atambula n'omujuke takubuuza kasawa ziba bakusoma n'obakulya it would just cane you nga takubuuza. Yes. Akweta ati lamba. Akukuba bukube. Ife twalooza nga yakola bubi ayi nga tukumbi yali alikutugundula. Omwami eri nali kulyera bida ye nali dukira ndali kobera. Yali kugijeste sawa ni deputy waife. So eyo incident yantajja kwerabirayo naye sitikinga mu bwongo bwange nti nali omu ku bantu abeekalakaasa nga tetwenda olwaife kuba ife twali mu ye bayitanga UPM wingi. So ife tuli kwenda Museveni ni candidate UPM ne yali eya Museveni ngali kutandikiriza. Exactly. Wakuvaira ng'oli wa ekintu ekiviire muira UPM ng'okali na muvubuka mwana muvubuka era kuigombola nali sekuyitale wa UPM ebulange. Eso ahabo tiwe mwekalakaasa bagema idi baditwale wa headmaster babanga balina n'okutugoba olw'okwebisa obubi olw'okuba nti muzeeyi wange yali very strong support of UPC, that is muzeeyi Butotoba. Yajja yali chairman wa constituency omugenzi Bulolo yamukobera ku ensonga de Bulolo yamukati edondi nti myaka ne jaso Bulolo neno family ya Mutyabule. Exactly. Baba wa Mutyabule mwene kuba yali chairman wa constituency ya mukobati ndinga do just polina kan pia influence ya kobera ku yali secretary general wa UPC uliza Kirunda yakoba ati okay no web says how yali wano wa Burukoda bana kusemba era getwambizika Kirunda oyo yampani yagandika ebbaluwa n'agitwalira Lugwanirya headmaster wange olwagirenga kwati tiyayiramu yankoba bukoba ati noni amukadi endo tole mukadi